activated. Ona je prejedrila Jadransko more, a on preveslao Jarunsko jezero. Samo da bi vam večeras donijeli novih sat vremena, akcije, zabave i šale. Šalice. Dame i gospodo, vaši večerašnji domaćini, senjorita Vukičević i senjor Danči. Karamba i karambitalac. Kakav ti je ovo ulet? Ovo ti se zove ulet u glavu. Čisto da neko ne pomisli da će gledati normalnu emisiju o normalnim sportovima. Riječ tvojoj majci. I druga stvar, moraš dati ljudima vremena da prebace kanal ako više vole dosadu i zjevanje. Zato slabići, šetnja. Koliko misliš da im vremena trebamo dati? Pa mislim da im je bilo dosta. Sad kad smo se riješili mekušaca, možemo vam reći što vas sve čeka u sljedećih sat vremena. Prvo idemo sa surferima na razgledavanje Zagreba. Samo da znate, neki naši ljudi su na suncu žrtvovali skalpove za ovaj prilog. Ne bih htjela upirati prstom, ali... Pogotovo nemoj upirati prstom u mene. A onda ćemo nakon toga najaviti prvi Zagreb Adventure Festival. Pa ćemo malo bordati, malo ćemo se voziti BMX-om i to sve prije nego vas prepustimo Ivi i Mariju. A tek onda ide ludilo. I to od Pule preko Turske i Australije do Ria de Janeira. Siguran da ide to tako? Otprilike. Dobro. Ostanite s nama, nećemo nikome reći čak i ako niste od akcije. Pa pogledajmo. Kak smo znali točno kaj treba reći, a to nigdje nije pisalo, pazi. Kužiš? Kak smo se skužili, ne? Pa da. Pa to je to. Došli ste u Super Surfers Challenge utrku, gdje imamo sve daske koje vam fale. Prvi put sam sad tu, znam o čemu se radi, ali vidit ćemo, čisto malo zezanje, ne? Ja sam od prve godine od kad se organizirala ova utrka, ovo je, ne znam, treća, ja mislim. Utrka će se kretati kroz cijeli Zagreb, znači od City centra, pa onda kroz Prečko gdje ćemo ući u tramvaj, onda ćemo malo imati zafrkanciju u tramvaju do trga, onda ćemo izaći u Gajevo i tamo ćemo otplesati neki ples, čudnovat. Nakon toga ponovo ulazimo u tramvaj na glavnom kolodvoru i idemo do Srednjaka gdje se kreće ponovo utrka, trkaće dio gdje ljudi moraju trčati sa daskama od 13 kg na glavi sljedećih kilometar i pol. I onda dolaze na Jarun i tamo imaju 15 minuta za relaksaciju i idu 4,5 km dugu veslačku utrku. Tu ima hrpa poznatih mladih kajakaša i kanuista. Ovo je već sad tradicionalno. Ovo je znači treći možemo reći već da je tradicionalan. Tako da, evo ga, prošle godine je već to bilo zbilja uspješno i bilo je puno poznatih kajakaša u utrci. Tako da ove godine smo dobili još više poznatih ljudi, dobili smo tu i poznatih celebritija, glumaca, tako da bit će baš interesantno. Šime Masterchef će sada pripremiti jedan power snack za sve na početku i onda nakon toga ide trčati s nama. Obrok je takav zamišljen da ne bude pretežak, a opet da da dovoljno energije ljudima koji će se natjecati, uključujući mene. Iako od svega ovog ja ne bi preporučio nikom ananas, ali to treba znati, neće ništa govoriti. Svi su oni protivnici. Ovo mi je prva utrka ovakvog tipa. Nastupao sam jedino na Urban Challenge, što bi bilo recimo slično jer je u Zagrebu. Upoznat sam sa svim, znam da trčimo sad 500 metara, mislim da će to meni biti najmanji problem. Jer sam atletičar, a poslije ćemo vidjeti. Ovo mi je već postala tradicija, druga godina za redom, prvi put nisam znao pa nisam došao, gušti, ovo je stvarno šteta propustiti jer ovoliko kroz grad imati prirodu da tako kažemo i mi sad pokazujemo iz one urbanosti, pokazujemo put u prirodu, meni se smiju kad idem u prirodu, pa nek se smiju. Fora, koncept nije neka navrijana utrka u smislu da su tu ljudi došli sad samo s jednim ciljem, a to je pobjeda i nije fizički zahtjevna, a i tako priprema malo prije ljeta. Zadnje 2 godine su bili moji prijatelji iz kluba i iz ovih drugih klubova, pa su mi rekli da je jako dobra zabava i da je dobar sport i da treba probati.
tako da sam došao, bio sam na 2 treninga i sad ću probati nešto. Za Frkancija puno muških iza mene i ne znam, cijeli grad, ta priča s tramvajima, te daske dok navlačimo i to sve, super je. Treći put sam već zalutao ovdje i zbilja ne znam do kad ću lutat tu. Pa meni je jako zanimljivo. U početku to izgleda vrlo jednostavno, ali može biti izazovno i kao vrst treninga je izuzetno dobar. Jedna od motoričkih sposobnosti koje se gube sa starenjem je stabilnost, pored snage i brzine. A stand-up pedaling ili stojeće veslanje je aktivnost koja izvrsno razvija ravnotežu. I iz tog razloga bih preporučio svim onima koji stare, to smo svi mi, da se upuste u avanturu koja se zove stand-up pedaling. Mi smo došli naručiti ove natjecatelje malo plesnih koraka. Prvi dio će biti malo lakši recimo za njih jer će biti unisex recimo, a drugi će dio biti malo da upoznaju svoju ženstvenu stranu pa da vidimo kako im to ide. Nadamo se da će moći to nekako oni uhvatiti jer mislim da su u dobroj formi, a sad ćemo vidjeti kako im koordinacija ide u plesu. Ma ne, ja se čuvam za glavnu trku, nisam došao plesati, došao sam pedlat, ne? Ipak je to stand-up pedaling. Pa nije me trema, mislim, ja jedva čekam Jarun, to sam došao. Šta se nosi na špici danas? Evo, suferska majica, gaće, tenisice i ništa više. To je to. Goran, čestitamo, osvojio si nagradu našeg sponzora, poklanjamo ti jedan mobitel aparat. To je u principu, to su godine treninga, akademija, znači scenski pokret, to je sve išlo iz mene, znači vrlo fluidno je sve, znači kao i sami surferi, znači kako plove na vodi, tako sam ja plesao i valjda je to presudilo, evo. S obzirom da je Zet crkao u jednom momentu, smo odlučili ići pješić za veći dio puta, doći u Gajevu, gdje su surferi upoznali na špici cijelu zagrebačku ekipu koja inače fino pije kavicu na špici u ovo doba, da surfanje postoji u Zagrebu.
I onda su im odplesali jedan ples da ih raspolaže i onda smo nastavili evo dalje. Što nas A sad čekamo zeleno. Sa Markom, ja ću s Markom napraviti ovo, samo Marko će vas primiti i sada napraviti ovo. Evo, ajde, primite, evo. Ajmo budu. Idemo! Samo jedan. Jedan mali krug. Pogriješno se. Možete malo mi pomoći pridržati ovo. Dasku samo. Ali uzmite si kolegu, samo da vidimo koliko obični ljudi brzo savladaju. Tako. Baš treba jedna pločica za brendu. Tako, gospodine, možete samo još pod ispod. Pod ispod samo, nije problem. Samo pridržite. Ja ću vam pokazati, znači vježbe, par vježbe, ovo je inače slop daska. Par vježbe, gore, iznad glave sa daskom. Ajde, da možete to napraviti. Ajde, probajte samo. Mora biti daska na vagi. Ne, ravno, kao na motoru, ravno teža. Ovo nije vaga. Gled njega i gled mene. Bravo, gospod. Hvala lijepo. Sada, nakon pišanja u potok, kreće najteži dio utrke na suhom. Znači imaju preko kilometra, oko 1200 metara trčanja sa daskama, što je dosta heavy, zato što teško je, jer kad dođu već do Januske, kad pritrče prvih nekakvih 500-600 metara, već će mnogi morat mijenjati negdje ili ruku ili na glavu ili više neće znati kuda stave dasku. I znači trče do ulaza u Petrine, gdje se mjeri znači vrijeme te druge etape trkača. Nakon toga idu na jezero, gdje se postavljaju perajce i priprema se start na vodi. Znači start na vodi će ići u 1 sat, tako da će imati znači pola sata u kojima postavljaju perajce i pripremaju se psihički, fizički, duhovnim vježbama znači za vodenu utrku. 3, 2, 1, kreni! Sad se montiraju trenutno perajice na daske. Bilo je okej po gradu, zbilja zezanje. Cure su nas gledale, to je bilo najbitnije za neke dečke ovdje. Prvo trebamo osposobiti ovo, a onda su očekivanja pokoriti vjetar i doći do cilja, nebitno koji. Iscrpljena sam. Vruće, sunce piči, a mi po gradu u kolu đaci s daskama trčimo. Mislim da ima ovdje ovi kanuisti više prednosti nego ja. Cijeli zaveslaj je zapravo skoro isti pa kao u kanu na mirnoj vodi, osim što se ovdje stoji, a u mirnoj vodi se kleči. Nakon sata, Misija je izvršena. Daskica, ja i Vesna smo uspjeli izdržati do kraja. Da, bilo je zabavno.
A ovaj put, prvi put, nakon 3 godine, da mi nijedna cura nije prestigla. Svake godine u principu u svakom pogledu sve više napredujemo. I taman kad sam trebao hvatiti vjetar svojim jedrom, nestalo ga. Ovi što su bili najbolji, bili su još bolji nego prije. Ajmo sad biti realni, mislim šta znači njegova pobjeda. Znači on je pobjedio i to je sad možda neko vidi, niko ne zna. A ja gdje god hoću mogu odplesati. A kako će on recimo, di će on svoju pobjedu izvesti?